Ikaze kuri Semugeshi Bayingana Dossier Analitique tuganira politiki na diplomasi mpuzamahanga. Hanyuma twerekeze mu burasirazuba bwo hagati. Hari amakuru menshi ahari. Iran ikomeje gushushanya amakarita mashya agenga n'amategeko akakaye agomba kubahirizwa ku muhora wa Hormuz. Aya mazi yahoze ari amazi nyabagendwa mbere gato y'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli. Kuri ubu n'amazi Irgc cya gisirikare kirinda ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran, ishami rikorera mu mazi rikomeje gushyiraho amahame mashya kandi akakaye. Kuri ubu noneho Iran yajya mu biganiro itabijyamo. Isiraheli yabujijwe gukoresha amazi ya Hormuz by'ubuziraherezo. Isiraheli n'amato namwe afitanye isano na Isiraheli azongera guca mu muhora Hormuz by'ubuziraherezo unless buriya politics bishobora kuzahinduka mu minsi cyangwa se imyaka iri imbere. Gusa sofa na bwato bw'ubucuruzi bufitanye isano na Isiraheli buzongera guca mu muhora wa Hormuz, bwakishyura ya mahoro butayishyura uko byamera kose, mu gihe ubutegetsi bwa Kisilamu ari bwo bukiyoboye muri Iran, no mu gihe umuhora wa Hormuz ukiri mu bugenzuzi bwa Irgc. Amato y'ubucuruzi afitanye isano na Isiraheli nazigera aca muri kiriya gice. Hanyuma kandi itegeko rikakaye nomero ya 2, amato aturuka mu bihugu by'abanzi. Aya mato yo azajya hagarikwa yemererwe kugenda mu gihe yishyuye cyangwa se mu gihe ibihugu byose bizwiho kuba byararashe muri Iran bizaba byamaze kwishyura cyangwa se byamaze gusana no guha indishyi z'akababaro Iran. Ariko kandi ibi bihugu byo bigomba kujya bitambuka byabanje kwishyura za tour, ukuvuga ngo ya mahoro. 3, amato yose ubwo nayemerewe guca hariya azajya haca yabanje guhabwa uburenganzira n'inyandiko n'ishami rya Irgc rirwanira mu mazi, nkuko byemeje cyangwa se nkuko iri tegeko ryashimangiwe n'inteko ishinga amategeko. Ni mu gihe kandi umuyobozi wungirije w'inteko ishinga amategeko ya Iran bita Hamidreza Haj Babaye ari we watangaje ko Isiraheli by'ubuziraherezo itazongera gukoresha ziriya nzira z'amazi y'umuhora wa Hormuz. Ni mu gihe kandi mu bigaragarira amaso Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutegura ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Iran. Nk'ubwo mu masaha 24 gusa muri iyi weekend turimo, ton 6500 by'intwaro za Amerika, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibishobora kwifashishwa mu rugamba harimo amasasu n'ibindi, nibyo bimaze kugera muri Isiraheli muri iyi weekend gusa, nkuko Channel 12 yabyemeje. Bivuze ko Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gutegura ikintu gikomeye cyane kuri Iran. Ni Iran nayo kandi bizi ko isaha ku yindi ishobora kwagwaho ibitero bitunguye, hanyuma nayo rero ikaba yiteguye nyine gukomeza kuba maso no gukomeza guhanga amaso. Birumvikana ibikorwa byose navuga bya gisirikare bishobora gukurikira umubano wihariye cyangwa se bishobora gukurikira iyi special relation hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubu butegetsi bwo muri Isiraheli. Nyiri hano kandi hanyuma ngo Isiraheli yabiri gutegura kugaba ibitero byihuse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isiraheli yaba yitegura kugaba ibitero byihuse ku gihugu cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biragaragara ko amahirwe menshi nk'uko Channel 12 ibyemeza nuko Isiraheli ishobora kuba igiye kugaruka muri iyi ntambara, ndetse ngo hakomeje kubaho ukuganira hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za Isiraheli ndetse na Admiral Bradley Cooper uyoboye ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati. Ngo aba bombi bari kuganira ku byerekeye gusubukura ibitero bishya kuri Iran
mu gihe kandi Admiral Brad Cooper mu byumweru nka 2 bishize yari yagendereye igihugu cya Isiraheli asura ikibuga cy'indege cyitiriwe David Ben Gurion. Hakomeje guparikwa cyangwa se hari gushyirwa ibikoresho biri kwiteguzwa muri iyi ntambara. Asura kandi ibiro bya Minisiteri y'Ingabo muri Isiraheli n'ibindi bice by'ingenzi yabashije kugeramo. Hanyuma rero ibingibi tubiveho, ngizi za ndege z'intambara zikomeje kugemura ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cya Isiraheli, bikozwe nyine birumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muribuka ko mu masaha ya kare muribuka ko ku munsi w'ejo ubwo byari kuwa gatandatu twari twabikomojeho tugaragaza ko inkuru turegaho mu kanya, tugaragaza ukuntu igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngira ngo iyi nkuru ndebe ko nyibona mbere yuko tuyivugaho, hano hari inkuru nyinshi turi buze kureba ariko tutarazireba ndebe neza. Yego, ahangaha ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukura ingabo zabo, nk'ubwo bari bakwa ingabo zisaga 5,000 mu burasirazuba bwo mu Burayi, zijyanwa mu burasirazuba bwo hagati. Ni ingabo ziri kwerekeza muri kiriya gice mu murongo wo gukaza no kongera ingabo Amerika ifite muri biriya bice, mu gihe bimwe mu biri gutekerezwa cyangwa se bimwe mu bitari kuvugwaho rumwe ariko biri gufatwa nk'ukuri ku rundi ruhande, ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirategura igitero simusiga gishobora kuba harimo birumvikana n'igitero cyo ku butaka. Ariko ibi bitero byo ku butaka Amerika ishobora kugaba hariya ni ibitero navuga ko byari byagaragajwe nk'aho bidakwiye gukorwa no gushyirwamo imbaraga. Gusa igihugu cya Amerika nubwo Trump nawe mu byo yagiye atangaza mu minsi yatambutse yavuze ko nta gitekerezo cyo kwifashisha izi ngabo zabo zirwanira ku butaka zigihari, kiramutse kinahari kwaba ari ukujya gushaka uranium y'igihugu cya Iran. Bavuga ko yabitabye Isfahan, ariko mu bundi buryo bwose bushoboka ngo na gahunda ihari yo kugaba ibitero cyangwa se kwifashisha ingabo za Amerika zo ku butaka. Ariko nibikuraho ko Amerika n'ubundi ikomeje kugwiza abarwanyi n'imitwe myinshi y'ingabo hariya mu burasirazuba bwo hagati, bisa nyine nk'ibitegura intambara muri rusange. Hanyuma rero ngaruke kuri iyi nkuru. Ahangaha ngira ngo amafoto ya satellite ari kugaragaza byinshi bigiye bitandukanye, nk'ubwo mu minsi yatambutse mwagiye mwumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zigamba cyane ko ya Mosquito Fleet cyangwa se bwa bwato bwa Irani bukorera hariya hafi ku muhora wa Hormuz ngo bwaba bwarasenywe, ngo bwinshi muri bwo bukaba ngo butabye hasi cyangwa se buri ku ndiba y'inyanja. Ibi ngibi si ukuri kubera ko amafoto ya satellite akomeje kuvuguruza cyangwa se nahuza n'ibitekerezo bya CENTCOM ndetse n'izindi raporo za hato na hato zishyirwa hanze na Perezida Trump cyangwa se ingabo ze hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ngira ngo murabona no mafoto ya satellite agaragaza ngo utwato 40 speedboats za Iran hafi y'ikirwa cya Keshem. Ibi ni ibirwa nabyo bari bigari biba byifashishwa nyine mu buryo bw'ubucuruzi ndetse n'uburyo bw'ishoramari muri rusange. Ubwo ishoramari ni ukuvuga ngo ni inzira ibifasha Iran kugemura cyangwa se gucuruza petrol yabo hirya no hino mu isi. Hanyuma rero aya makuru y'iki gitondo munyemerere tuyasoreze kuri iyi nkuru. Iran war has given China, Russia and North Korea a rare opportunity to study US military capabilities and limitations. Ati intambara ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye amahirwe ibihugu nk'Ubushinwa, Uburusiya na Korea ya Ruguru kwiga ubushobozi bw'igisirikare cya Amerika.
hanyuma ibi biri kuvugwa mu gihe n'ubundi bivugwa ko Amerika hari mu burasirazuba bwo hagati ububiko bw'intwaro bari bafite busa nk'uburi gukendera by'umwihariko misile za Tomahawks ndetse na systeme z'ubwirinzi za Patriots. Hanyuma ibi byose bikaba ari byo bya Iran yarabikoze iri kwifashisha drone zabo zigura make ariko zikaba zarazonze cyane ibi bikoresho bigezweho by'izi ngabo zo mu burengerazuba bw'isi. Hanyuma bikavuga ko kuva tariki 28 z'ukwa kabiri Amerika bararashe ibyerekezo birenga cyangwa se ibipimo 13,000. hanyuma mw'ibyo bipimo harimo ibyagiye binahitana abayobozi bakuru, harimo ari Kameneyi, ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse ngo n'amato hafi 150 yarashwe. Hanyuma ngo hari intwaro zakoreshejwemo hariya nka misile zo ku rwego rwo hejuru, hanyuma na drone zo mu bwoko bwa Lucas. Ibi byose rero ngo byaba byarafashije Korea y'Amajyaruguru ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya kwiga ku bushobozi ndetse n'ubudahangarwa bw'igisirikare cya Amerika n'intwaro zose bashobora kwifashisha mu ntambara. Amahirwe n'umugisha, uburame n'ubugingo nibyo mbifuriza. Amakuru n'ibiganiro byacu byo murabizi ko abari akagaruka. Blessings over blessings.